kuphi-ke ngiqoma umfana ngithi nje kumfana ngithi ngokuthi usosela inyama sihamba sibathathu nosisi bami sise-Bucks Resort kuthiwa siyazosela inyama ngaleso sikhathi nasazi ukuthi inyama usuka kanjani. Nabo obhuti ngiyababona khona obhuti abalapha abayi-crew ngishone khona phela bayangazi vele mina ngicucuze kuthunywa mina ngishone khona sanibona bobhuti njani yaphila hayi ngingene ngamahlayana-ke ngingene ngamahlayana kuhlekwe-ke hayi bese ngihlala odabeni ngithi-ke hayi webo bhuti nisibone impela nakhu-ke sihlangana nempi la kuthiwa ukwenze njani mami ngithi asikwazi impela qoba ukuthi inyama ngicela nisosele inyama bevume-ke lo munye kwayosaka hayi-ke silethe-ke inyama yethu-ke besuke-ke labo bhuti-ke beyohlala-ke phansi kompheme wabo ngoba kunempheme lapha beyohlala phansi kompheme wabo ngisale-ke nalowo phela ngigade inyama yethu bengasiphambaniseli phela inyama siyosiwe ngiyinciphe sesingaze sixabane nabantu sibanga indaba yenyama ngihlale-ke ngimhlalise-ke lowo sayo-ke siqhandaqhandeke phela lowo malahlana-ke kuvutheke yosinyama siyaxoxa nobhuti kuze kuba ngabe uyavuthwa-ke inyama ngithatha inyama yethu-ke ngihambe nayo awusisesisephuli siqondane nabo siswimeni sonke hayi ubhuti abantu bengilandalandela awu ngimbonile ubhuti abantu muhle ubhuti abantu nje muhle-ke nje-ke hayi nakhona kwiphuli wengangenile ukuthi ungene like ukhumulile uswima phakathi ephuli uhambisa iy'nyawo nje ngaphandle mangike ngapha mase ngisumela ngaleze khona ezocula ngakhona inyawo ugqokile nje isingenhla wegqoka isikibha nje sithi asibe kangaka hayi-ke hayi-ke muhle phela ubhuti uclean bakwethu hayi-ke sixoxe-ke thatha inamba noma sesihamba nabo sebeyahamba ngiyambona indlela agqoke ngayo nje ugqoke kahle ugqoke i-raw ugqoke ukhala onyaweni angibonanga-ke ebhlukweni hawu ngibona ukuthi ubhuti o-right-ke lona-ke hayi-ke ashele kubhuti ngithi ngize ngithi ngiyithele-ke nje-ke mina hayi-ke sengithe ke phela emfaneni-ke kuzoba ne-event-ke eyayizoba khona-ke kaMaskandi-ke khona la eGoli angifonele kubhuti-ke angibuza uzoba khonani kwakuthiwa kungenwa mahhala-ke ngalize yakhani kwakusangenwa mahhala-ke kuma-event kaMaskandi-ke ngingazi-ke manje-ke hayi ngithi hawu ngizoya ngoba phela ufuna umculo engimthandayo-ke lapha kwakuzobe kukhona umculi-ke engimthandayo-ke impela-ke hayi-ke ethi ubhuti abantu kasiyeke khona-ke lapha noma sifika khona ethi asisho i-event khona enye indawo enobumnandi kini ngoba mina ngiphuzi ethi uzo-enjoy besuke bekhona nabanye abangaphuzi shone khona-ke hayi-ke sifike kube mnandi esethi umfana-ke angimphelezele-ke siyolanda phela-ke ijesi lakhe ngithi ngizogxuma nani ngibhaqoza nani nje ikuphi nje engikubaqazelayo sengakhipha ngishiya ikhanda ngiyaluza nani yini nje ngizojinqoza nani ngijikoza nani ngijanquza nani yini engizoyijanquzela ngivume impela ngithi samsolanda ijesi ngiyaziphela uma kuyolanda ijesi-ke phela hayi-ke sigele emotweni-ke shaya imfana imoto kuzule siye eflethini lakhe masifika-ke eflethini lakhe iflethi elihle nje ngaphandle lihle iflethi mangingena ngaphakathi hawu kukhona iy'mbodlumane-ke ey'bhodlayo emakamereni ubhebi uhlala ekhishini ubhebi ngithi maye babo iy'mpahla-ke izitsha-ke ney'puni-ke amabhodo ayaxhuxa lapha ayabila seziyaphuma amagwebu akunuki endlini Nkosi akunuki endlini hawu babakwethu iy'mpahla ey'phendla kanje ngenyawo engivulela indlela ayolanda isiponti idica lesiponti ekamereni ayosithi endleleni nokusibeka kathi kuthi gupho akazi mina noma lo muntu echama kwase kuhlangane nje neskiki nje angathi iskiki samagundwane angazi ukuthi yini-ke sekuyanuka ngathi kufela igundane endlini-ke alanda ingubo idica lengubo ingubo enjani alanda ingubo ayithi gupho phansi athi hlala mama alanda isicamelo sedica ngithwe bakwethu hayi ngithi ngizobekezela-ke ngithi ngizoyiqinisa hawu akhumula ubhuti iskiba akhumula ivesti angikaze ngambonisi ngenhla sakhe ngikutshela ukuthi amanxiba into eyayilaphana kwebakwethu awe malo angazi ukuthi exoxwa ngepikili
angazi ukuthi niweyihlahlelwa nje ngepikili nje-ke angathi wakwashawa isikebhe zamcontisela ngoplastiki akumanxeba emzimbeni. Ngithi bakwethu akadakiwe ngaleso sikhathi umanzi unyama phepha. Ngithi bakwethu ngithi ngizokwenza njani ngoba impela lo ngeke azakhwele phe kwami. Ngithi wangifona ngibela phe kwami ngithi ngizofonela amaphoyisa ke mina la. Ngithi ngizofonela amaphoyisa mina ngeke ngize ngivume ngithi ngeke ngilale nawe mina siqala ukubonana endlini. Kade ngithe ngathi kodwa ngeke ngize ngivume. Wangibanda nje ngekani ngizofonela amaphoyisa. Hawu anadana ukungena nje umfana engubeni. Zimekiyana. Ngibalele usisi wami ngiyithwesile. Ngithi-ke umzimba kalona ke angazi ukuthi uJesu ke wayexexebulwa ke ngendlela exexebulwa ngazo. Angazi ukuthi kwenzakaleni kulo. Ngimshuthe kuselele. Ngimshuthe nje ke umzimba ke into eyayidilikana ke iyodilika ngomhlane. Ngimshuthe ngisendelo sisi bami ethi usisi ngeke uzulale kulelo phara ke lelo ke. Uyabona ke lapho nizongenelwa abantu bezonibulala ngoba lezo clash engaka mntama awazi ukuthi ngitshela ukuthi sileleke lapha ekitchen kukhona imbodlela ongayo okushunqa insangu la ngemuva. Sazi silunguza kanje. Ngiyibone embobeni lokufaka khona ukhiye ngembobo zokhiye. Ngiyibone ngemfanti esicapha ziyalunguza phela kusho ukuthi yilindele ekushini siyalunguzwa nje kanje ziyinto nje elunguza. Ngithi ngifona manje ukuthi kune-emergency endlini. Afone sisi wami ngifake kula speaker ngimvuza ubhuti ngithi ngiyafuneka endlini ne-emergency. Ngithi okay ngirequeste ngihambe. Ngathi ngafika endlini ngathi ake ngithathe ibreak ke kwezothando ke manje. Ngafika endlini ngambloka ngambloka ngathi bhuti wabantu angimthanda umuntu onezibazi mina. Angimthanda umuntu ohlala ekitchen. Ngamyeka.